我小孩是特殊小孩，在我们柬埔寨的话，不会针对特殊小孩子，有一些管道可以帮助他们。但在台湾这边，对他们很照顾，非常照顾。我喜欢台湾，怎么讲？人情味的，对。我觉得在台湾医疗真的很进步，我们新住民能够就是看医生的不用害怕。 Tôi là một người mẹ, tôi sẽ dạy cho con tôi bầu cử bỏ phiếu, không được mua phiếu, đó là chuyện không tốt. Bilang isang ina, tuturuan ko ang aking anak na huwag tumanggap ng suhol dahil ito ay labag sa batas. ខ្ញុំជាម្ដាយរបស់កូនខ្ញុំនឹងអប់រំកូនខ្ញុំថាការស៊ីសំណូកគឺមិនត្រូវទេ Kami cinta Taiwan. Jangan menjual dan membeli hak suara Anda. ငါတို့အားလုံးထိုင်ဝမ်ကိုချစ်တယ်မင်းမဝေရမင်းမယောင်ရ